Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko a madama a pagdaldalanak. Namamok ni Harold iti maysa a balay pagiinuman wenno resto bar. Dua atawan meten ti napalabas manipod nagamammo kami. Ket gapo ta nakitak ti kinasingpet ken kinagagat na sinong batak adagos idi nagaram kanyak iti likudan ti kinaaddan asawa na. One Miss F, addan asawa ni Harold. Saan lang adayta, adda payan maysa nga anak da. Isu na laeng tasigon ka ni Harold, agtalo atawan da kanon anagsina iti asawa na. Ngamkit di, adalata komunikasyon da, gapu iti anak da. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, honey. Anyang oras kang madismisita? Hello, honey. Ag-overtime kami ita. Ado nga min ti report anasken nga ilupas mi. Ang mga numarabyanak nga agawid. Kasta ka di? Wan, uray umunakan ton nga agawid. Okay, umunag tungarudan nga agawid, honey. Sukunan kan tulahangan inton madismiss ka. Sige, honey. O sige, awagan nagtulat tangarudan, honey. Bye! Pabuludan dakpay man iti kwartayo, mama. Naibusanak ngamin. Awan allowance ni Clarence amapan ag-eskwela inton bigat. Nay, apa ay awan intad ni Harold nga allowance na ay Naibusan Ay kat tumawat ka manin Anya nga iti serserbi na ngagtrab-trabaho no di namat may purwakan ti anak na. Aw-awagak itay, ngam busy ti number na. In-text kumatkit din imbagak nga awanan ti allowance ti anak na. Ay wala, rabang nalaang matkat nga ibagam kan na. Iti kasta, ireservaan na. Sana mabalin nga yalang-alang na ti responsibilidad na kada kayo nga kinang. Umay ka na, honey. Naidasar konti pamigatanta. Agid danta namangan. Wala ni, umayak ko. Anya nga iti inlutom apamigatan ta, honey. Nagprito ak iti itlog. Sakto naglambong iti tarong kanugot ti kamote. Isaw-saw tayo iti bugoong nga dasili ken kalamansina. Wow, kagimasan? Launay Mala, agtugaw kan tamanganta. Sige, honey. Mang timpla ak labiit iti kape. Siya ako, honey. Agtugaw ka na tanditan. Tas siya akong tagtimpla iti kapem. Sigurado ka? Gatuwa na. Apay, di mo kaya tapagserbian ka? Ay, kayat ko Mala, agtugaw ka nga rudan Tas siya akong tiagtimpla iti kapem, honey. Sumango kan iti lamisahan. Taggitantan amangan. Adto iti allowance ni Clarence, Regine. Sinubra akon, tapno umanay aging gainton agsweldo ak tumanen. Agyaman nak, Harold. Awan rumbang apagyamanam, ta obligasyon ko matimangted idanakta. Okay, kumusta matin ngayon ni Clarence? Kaasi ti Diyos, okay laang mat. Iso na laang ata adalat tadag iti gundaway abirukan na ka. Pasensya kan, Regine. Amumat nga dan ka din na kita. Agsarsara ka naging inawag ta, gapulahang itanak ta. Okay laang, Harold. Saan ka matkat apilpilitan nga agsubli kada kami? Ti anak talaang matipagsarasaritaan ta, saan ka di? Aywan gayam, adda family day iji pagadalan da Clarence inton Biyernes. Family day, kunam? Wan, masapul nga umatendar dagiti parents. Isuti may sa akid daw ti anak mo. No kasta, okay lang keng kang agkuyog tama pa niya pagadalan da? Katuan, apay kit din asaan? Kan may sa, maan-anungay kumakit agasawa tamat, saan ka di? Uwan mo't kiti
Amumat nga ipaay ko amin basta para iti anak ta. Sa bagay, sige, tay pakadak tupay kini Janice. Umawag akto no makaumaya. Okay, sikat ti makaamu Harold. Ti panunutom kumakat ti anak ta. Para kan kwa na day nga aldaw. Sigurado anam namaan na nga umatindar ka. Iso apa nga asim, tadi mo paayan ni Clarence. Nasapa ka mat abimangon, Harold. Wana, tawan ka matin iti abay ko, iti nariinga. Nasapa ak anariing, taad da online meeting ko. Agluto ako man iti pamigatan ta, ngam bimangon ka matan. Agkape-kapay Itimplanak man nga rod, honey. Sige. Nakapimpintas ka talaga. Anya? Ay sus, bolero ka mat talaga niya. Saan man? Pudno ti bagbagak, promise. Janice, honey. Agyaman na ka. Iti anya, Harold. Iti ka na ayon na panangaw-awat mo kanya. Agyaman na kitikin naman nakaawat mo. Awan anya man na, Harold. Ar-aramidat data, gapo tayo ayatan ka. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Janice. I love you. I love you too, Harold. Hello, Harold. Hello, honey. Mabalin ka di asukunan na. Rest hour ngamin ita. Ang mga numarigata nak amakalugan kat marabyanak nga agawid. Ha? Ne, sa tinutayan mo aya? Ada akpay lang dito office Sika ngay. Ang kwa, at daag pa lang diti pagadalan da Clarence. Madama pa lang di program para iti family day. Okay. Kunak ano nalpasan. Saan ba? Kadom ka di ita ni Regine. Wan, ang di kagdanag na para lang mo ito iti anak mi. Awanin sa bali ang makagapo. Okay. Malmalpas man kitin Mabalin ako na pumanaw. Urayan nakditan, tasukunin kan, honey. Saan na, Harold? Ag-commute laangan. Sigurado ka? Wan. Awan rumbang apagdanagam takabailak ti bagit. Mas kailangan na ka ti anak mo ita, Harold. Janice, O sige, agkita tanto laangan iti balay. agyaman ang kitipan nakawat mo, honey. Di kagdanag. Agawid ak mo lang nga dagos. Abaman amalpas ti programa. Sige, agan-anad ka. Bye. Hoy, Janice! Ni, si kamat gayang friend. Ada ka di bagbagam? Ay wow, kaano ka ba yan nagbali na tulang, abir? Kat no itay kapay nga ay ayabang. Ha? Kaslawan palak mo agawid Ha? Ay, ikwa. Ay sus, apay, nagapa kayo kadimanen kini Harold, ha? Saan mat? Si kamat. Tila man madmadlaw mo. Ay na, di na kun maalilaw, friend. Amok ni Harold man ti makagapo, no apay anak adayo manen, tinakaiturungan ti imatang mo. Saan na niya? Banog ko lang siguro dito, friend. Os, atoy, inyalaan kay ti kapem. Agistorya hakit din. Amok nga damanin parikot mo aniya, Family day ita ti anak ni Harold. Katagta ni Harold itay di pagadalan da Clarence, kasta ka di? Wan. Kadwa na ti ex-wife na. Katsi ka, at ka dito office na naka-overtime? Sa anak matkit di nga agim imon wano agselselos. Amok mat ti pagluglugar ha. Nga? Di mat siguro mababalaw, friend. Angam na maminsan. Damdamagak iti bagit. No deserve ko ka diti kastoy a sitwasyon ko ita. Ay ayatam ni Harold, saan ka di? Wan. No kasano ti panagayat ko kini Harold. Kas jay mat ti kinapatag ti anak na kanya. Isu nga rod amas pinilik ti mangawat kan kuana ngam ti masaktan. Bilibak nga rod kan ka, friend. Saan nga amin na babae kat kabailan ng aramidan ti kasta? No siyak lang. Amangan no. Basta, kasladyak kabailan ti aramidan, friend. Nasingpot ka namin unay. Isu na lang tanong maminsan. Makabanog mo ti kanayon ang mga waawat. Mawatan ka, friend. Hindi ka danag.
Tatak lang dito eh. Nakasagana dungakan ka. Amom ka din no anya ti oras itan, Harold. Kwa, pasensya ka na ni. Narabyan kami maten. Impasyar mi pa kami ni Clarence. Mi, kunam. Wan, kaduak ni Regine. Sa anak akas to'y gaputan na rabyan ka. Ti kanyak lang, nag-text wano imawag ka kumaman. Iti kasta, amok no sa dino ti ayan mo. Pasensya ka na ni. Aklo na kabasol ko. Nalipatak mo't ngagpaiso. Sorry Ikari ka saan na maulit. Agin enjoy mo't ngamin ni Clarence itay. Iso asinabayak. Diyak maten nalagip ngagpaiso tinag-text keng ka. Nag-enjoy ni Clarence, wano si ka tinag-enjoy. Ha? Amok naragsak kayo kas may sa pamilya. Mayat siguro ti kikibinan nyo kinirigin. Agraman ti anak nyo. Janice, di mo iraman ni Regine iti saritaan ta. Nila ang Clarence ti... Katya, asino akan kakabayatan anaragsak kayo atalo, ha? Asino ak, Harold? Sorry, honey. Diyak ing gagara ang masaktan ka. Wan, ngam nasaktan ako na, Harold. Panagriknak ita kat awan lugar ko kan ka. Ken, anya ti kayat mo. Talikod aklatan ti anak ko. Kasta ka di. Saan? Ngam kayat ko laang mat amarik na anapatagak mat kan ka. Saan analakat ti sitwasyon ko? Amom dayta. At daak ditan, ngam sapay la ko mata mapanunot mo mat ti sitwasyon ko. No saan analakat ti sitwasyon mo? Saan mat analakat ti agayat iti tao akagudwa laang ti kabailan nang ipaay? Janice! Ang subli ka ditoy! Janice! Ni, anya ter aramidam ditoy. Rabiin Mabalinto mo nag. Kat umunag ka Agyaman ka. Nagapa kayo kadimanan kini Janice? Iso nagawid ka manan dito'y balay? Amumat nga awan sa balya papanak. Saan ka di? Aywan, ni Clarence. Sa dinutain na. Itay pa'y anakaturog. Kasta ka di. Sige, baya mo. Di mo ringan. Dito yaklatan sala sa maturog. Okay, no isuti ko nam. Di isu. Ang mga noda istak mo nga arak dita. Kaya't ko ti uminom. Mangkita ka iti ref, ta isaganak tipungan kan ulas mo. Sige, katagyaman ak, Regine. Awan anyaman na. Numabisin ka, ibagamlaang ta isaganak ti kanam. Nabsugak pa'y magkidi. Uminumak labasit. Pagpahimas iti turog. Okay, si Kanti makaam mo ang mangala iti ref, Harold. Dito'y agumatang iti sapatos ni Clarence, Harold. Sige, sapatos ka dilang, hindi ka tangan ta. Awanin ta duma. Mabiit laang takita akman ti inlistak. Mapantantupay gayam iti ayan dagiti school supplies inton madamdama. Naibus nga minan ti papel ni Clarence. Okay. Harold? Oh, Auntie Feli. Regine? Naimbag nga oras yun, ante. Ne, ti amok kat ni Janice ti kadandan nam ita. Ang apay ngay ada kayo matinagkuyog. Ha? Ay, kwa. Siyempre, para itanak mi, Auntie. Nagadumat ti ginatgatang nyo. Wan, Auntie. Puro ay ayam ganbado. Naguray ka. Masikog ka ka di, Regine? Ha? Ay saan, ante? Bilbil ko laang dayta. Wan, ante. Da kayo kindi matandi. Tila madmadlaw nyo. Umay kayo kindi. Tayin tayo man ag merienda. Nasayat mo ta simbangpad kan, Janice. Ada na patay kapag saritaan ta. Anya dayt na, Harold. Kwa, Anya dayt ako na. Ibagahon masikog ni Regine. Anya. Ne, anya ti kayat mo asawan. Sorry, Janice. Gamsyak ti ama ti sikog na. Nailawaan kami dinagawit ako balay. Ayok ko, Harold.
Manluloko! Janice, danggan na kumapay. Pangasim. Bustan, jakon kayat adenggan ti palawag mo. Kunak man no kunam nga awan kayon. Kunak man no kunam adimon ay ayatan ti asawam. Ngapay! Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Harold! Janice, Manluloko ka. Manglilipot! Cheater! Janice, asawak ni Regine. Nagkasar kami. Anya kumaitano asawam ni Regina? Kaputa asawam, maaramid mo latan ti kay kayat mo? Saktan naklatan kasta ka di, ha? Anya at ngarudita kan ka, ha? Pampalipas oras mo lang kasta ka di? Saan mo't nga itikasta? Amumot nga yatan ka. Ay ayatan nak, ngam di nakabalan na pilyan. Janice, Talo atawan tan nga dandan na. Talo atawan matan nga gan ano sakit itanam. Kat ita, adamanan anak niyo. pasensya ka, Janice. Sorry. Saan nga umdas ti sorry lang ang itinaramid mo apan ang loko kanyak? Nagsakit, Harold! Nagsakit! At dayta ka man ako na akong Janice. Nakalidliday ka manen. Umisim ka mat Among kadi atunggal agapa kami kini Harold. Katagaw awit iti balayta kini Regine. Wen, kasla malagip ko anay bagang idin kanyak ti may papaniti dayta banag. Gapo iti dayta. Adamanan parikot nga insang bayday di Harold. Ne, ano tiket mo sa wen? Masikog ni Regine. Kat ni Harold ti ama. What? Dayta ti kinapudno apagsaksakit tinagam ko ita, friend. Jakon ang munoan niya ti aramitak. Ay ayatat ni Harold. Ngamkas laawan mat lugar ko iti biyag na. Amin a kwarta na. Amin a responsibilidad na. Mapmapan amin iti pamilya na. Siyak amin dagas-gastos iti pag-abangan mi. Amin abil iti danom, kuryente, groceries, kanda dumapay. Siyak amin. Wrongness! Unay matlakit din ay tigasgasat ko anagayat. Unay matlakit din, apo. Amok ngay ayatam ni Harold. Angam kita ang materialidad. Amirisa man ay bang friend. Gerald, Saan umdas ti ayat laeng? Kita man. Saan ka apantay iti dayta relasyon? Practical itan ti biyag friend. Sikan ti mabupukawan as simumulagat. Iso pang nga asim tagpanunot kan. ang kasanuno ay ayatin nakpay ni Harold. Saan nga umdas ti ayat-ayat? No awan mo't makita nga aksyon na para ken ka. Akas man, tatunggal agapa kayo ket agawid gayam iti ayan ni Regine. Iti dayta nga raramidan na saan kan anapataggan kuana. Ngamin, awan respeto na ken ka. Iso asakbay amaladaw ti amin. Sinaamon da dya lalaki. Ngam ay ayatan ni Harold. Among friend, numaminsan, ti panagayat, wano pa nang ipatag iti mismo abagim, kat narigrigat pa'y nga aramidan, ngam ti agayat iti sa bali. Friend, di ka ang bali na bulsek, kapulang iti panagayat mo iti dayja Harold. Among kadi, akat katawaan na kan dayja Reginita. Di mo itulok ang masaksaktan ka, kapulang iti may sa alalaki. Nagato ang lalaki dita. Saan mo a-deserve ti masaktan, friend? Ayat mo ti bagim Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam.
Makablaawan kayo amin nga awan labas na. Kumusta kayon? Sapay lakumata da kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Olivia. 5 atawan mimetan nga agdandan na iti asawak. No adaman pagapaan wenno pagrikyaran mi nga agasawa kaasi ti apo masulbar met adagos. Isu na laeng taawan pay anak mi. No may papan iti estado ti panagbiag saan kami met amaaw-awanan gapu ta agpada kami met nga adda trabaho na. Kas may sa ababai ti amok idi kat awanen sa pulak pay iti asawak. Ngamin, malaksid anataer, nasingpet, nagaget, nalailo, ken napakumbaba a tao. Agingga adimteng ti maysa a pasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Agalas jas matgaya man itirabi Nagbit nga pa sa ti oras. Kat no alas 8 langit ay. Ay, naku damon. Apay, di mo pa'y nalpas ter aramidem a report mo aya. Nalpasin, isave ko lang eh. Agawa am nga rod ata maturog tantani. Masapat tapay manen inton bigat. Uy, Ay, makaturturog ako na talaga lakay. uy, nalpasin. Umaya ko. Maturog tan, Victor. Madam na mapay mata. Agay ayang tapay bakit. Anya? Ay, sika talaga, Victor. Victor, I love you so much, Olivia. I love you more, Victor. Nay, mayat sakit di taldaw mo ito, Boss Jimmy. Launay, Victor. Adan sakit di good news bossing. Talaga nga anta, Victor. Anya nga nito, boss? Masikugan ni bagat ko. Wow! Ayos Kamodyanan na, nakabukal kayo matlangan, bossing. Wan nga ron. Ay na, kastaon ay tiragsak ko, Victor. Ay, siyempre boss. Ure sino nga asawa Talaga maragsakan, numamuan na masikugan ibakit na. Nako namon, Victor. Katitapay lang. Ipasigol ko na may sakan to karag iti alakan ninong ti anak mi kan Annalyn. Ay, katwa na. Pakaitayawak unay, no kayat nak nga alain, kas may kadwa nga ama, ti agbalin nga anak mo, Boss Jimmy. Wala. Idi pa'y lang mat ngamin nga ibagmagakin ka. Nga uray di na kun awagan iti boss. Pare, kung namlatakan niya ako. Ha? Ay, kwa. Nakababayin mo't ken ka, bossing. Ay sus, awan rumpay nga pagbay na, Victor. Pare, kung namlatangaminan kanya, tapay paiswintan tag kumpadre, Victor. Ay, wana. No, isuti ko ng boss, di iso. Ay, sti, pare Jimmy. Bakit? Oh, apay lakay. Aday bagang? Apay, awan pa eh. Awan pa iti, anya, Victor. Saan ka kadipay nga aginaw? Bakit? Kunaklakit din anya ti damdamagam nga awan pa'y. Magagaranak ngamin una yun na maddaan iti anak. Awan pa'y mat nga rod, Victor. Ay, kat padasan taman ng bakit? Anya? Wana, iti kasta, makabukal tamatan. Tanay, siyaklangan ti awan pa'y junior na di opisina. Iso nga ipagas tamanan bakit? Bareng makatsamba tamatan. Kumusta, pare Victor? Talaga nga awan pa'y? Awan pa'y nga rod, pare. Ay sus,
Abangan, no, di mo man ngamin amo ti dumiskarte, pare. Ha? Nay, anya ti kayat maasawan, pare Jimmy? No umuli ka kano, banda ti kanigid. Sa kanto maten bumabay ti banda ti kanawan. Anya? Sika talaga, pare. Ikaraw mo man ang ti kalukwan ako na akon. Saan man, pare? Puno ti ibagbagak. Kastang amil ti naramil kukit. Naira na lang mat siguro, pare. Apay, di ka mamatay. Ha? Mamati ka ngamin, tapno may salakan ka, pare. Anya? Puro kamot kalukwan, pare. Aguray ka, pare. Apay, pare. 5 taon yun ngagpaiso. Nga maapay nga aging gaita. Kaya't di kay matla makabukilan. Nay tangarod kat, pare. Amangan mat, no. Ay, sana kalupas, pare. Ha? Dahil tati pasigurado ken ka. Kat di ka nga rin dagungat, pare. Sana kagungungat. Ibagbagak lang, mat. Sige, tadapay kaya maramidan. Panawan ka nito, eh. Mabit lang, pare Victor. Pare! At ako may bagak, bakit? Anya dayta, Victor. Anya nga tanong, mangampun ta pa lang iti ubing, kabayatan nga awan pa yanak ta. Ha? Mayat kanukat ti mangampun, tapno mapaamaman. Kasanumot dayta. Mapaamaman akon ko ng Victor. Tas laba pasarunuan ti ampunan ta. Maguyod, wano mapadaras ti panagsikog mo, bakit? Ang Victor. Ala ka din, umanugot ka. Iti kasta, adan tumutan ubing nga awiran ta. Naimaglaang mataliw-liwata tapno damat makuna nga agas ti bambanog, nukas niya nga gapuray ti trabaho. Bay am ta panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti dayta abanan, Victor. No siyakla amay sa, awan mo't makitak aparikot iti imbaga ti asawam, amangampun kayo payla ang Olivia. Mama, Adamot kit di punto di asawam. Adamot la ang dagiti kakabagyan tayo, anang aramid iti kasta. Adda dagiti naadaan iti anak. Adamot dagiti saan. kat, kasanungay no maibilang kami kadagiti agampon asaan mat amaadaan iti anak, Mama. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ti panunutem ket jay positibo laeng. Iti kasta saan kang agdwa-dwa. Mangampun kayo kit din nga agpayso. Iti kasta addametten ibilang yung anak yo. Tani, mapmapanan ti tawen iha. Aglunag nga dadagiti gundaway akas lakayat kumatan ang mangampon kami, Mama. Iso na lang ang tanudad tuma. Talaga nga agdwa-dwa ti panunot ko. Kas iti nakunakon iha, awan matparikot iti dayta. May mayat kiti tapno addan tumetten kadwayo dito'y balayo. No bilang ta mangampon ta, sa dino nga iti pangalaan ta iti ubing, ken asino ti akin anak. Adda kano ka anak ti asawa ni Auntie Brenda nagsiko ka balasang. Dantani kano nagpasngeket. No kayat mo, di dayjayang ti ampunan ta, bakit? Asino a Brenda ti dakdakamatem, Victor? Nyan ti Brenda nga ya kasinsin ni nanang. Diyan nga ya, ada video kay Barnay di ili. Apay, di mo malagip. Jay nanang ni Vanji? Wen, bakit? Isungag pa iso. Mismo aka-anakan karon ni Uncle Arnolfo nga asawa ni Auntie Brenda ti ibagbagak amasikog. Kasta? Wen, kasano? Umanugot ka kadin iti ibagbagak amang ampunta pailaan? Sige, Victor. Agpaiso? Wen, barang agkuriti ko nam apaamam, kat maadaan tanto matlaang itibukod ta nga anak. Wen kat agyaman ako na bakit? Agyaman ak ti manugot kamot lang amang ampunta. Ay na, nagwapo matanda ito'y amaladaga, anak ko. Nakalukluk mag. Iso ka din da ito'y ti ampun yun. Correction, Mama.
Anak mi kin ni Victor ni Clarence. Saan mi nga ampon? Ayun, anya. Pasensya kan iha. Maragsakan nak lang amin. Iso ajak matan nalapdan tingiwat ko. Okay lang, mama. Ang husto mat siguron tinaminsan apan nakailawan nyo. Ha? Saan nyo mat siguron nga ulitan pa iti panangibagayo nga ampon milaang ni Clarence. Saan ka di? Saanan ang maulit iha? Promise. Agyaman nak, mama. Awan anyaman na. Kat, naasikaso yu ka din, ti pa nakairehistro na. Wan, mama. Nalpasan. Da kaming tiligal adadakkel na. Dahita tinakalanad iti birth certificate na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay la kumata dumakkel anasingpet kan natulnog nga ubing ni Clarence. Anya nga to, nag-resign ka niti trabaho. Anya? Iti anya ko mangay aga po pag-resignan nak, Victor. Wala tapno may pamaysam ti mangaywan iti anak ta. Ha? Siya klangan kang trabaho. Sana ba na tadakkel mo ti sweldo? Kan may sa adamot ang ornong ta. Panagkunakat umdas mo tanda pang rugyan ta. Ang sayang matitrabaho, Victor. Adda akong dita Olivia. Ang napatpatid ka diti trabaho ngam ti anak ta. Victor? Saan ka matkit di apilpilitan? Suggestion ko lang matkat di. No, manugot ka. Nung ngay mga latalaangan iti mga awir kin ni Clarence, lakay. Mabalin mo ta. Ang namabalbalin. Diyak kumakayat ta sa bali at tao ti mang padakkel iti anak ta. Ha? May mayat mo tlayang no data amis mo ti mga awir ken kwa na. Iti kasta, mariknata at talaga adata tinagapon na. Kastan tumot ti ubing ka data. Sige, tapanunutat pa'y anaimbag ti may papan iti day tabanag, lakay. Sige, bakit? Okay mo't lang git di kanyak, no bilang tadi mo kayat ti ag-resign. Amok mat no kasano ti kinapatag ti trabaho. Isa maawatan ka. Agyaman nak, Victor. Awanan yaman na. Agbirok tan tulat tangarudan iti mapagtal ka na mga awir iti anak ta. No bilang ta talaga di mo kayat ti ag-resign. Talaga ang nagbiit ti pa naglabas ti aldaw, anak ko. Kasla kaano la ang ididimtang ni Clarence iti biyag yung agasawa. Ita, 20 taon na. Wan nga rod, mama. Saan lang aday ta? Maibalikas na pa yan ti mama kan papa. Aya, mayat ang arod. Nadlaw ko ti kinaragsak yung agasawa. Manipod timtang ni Clarence. Ay, wan mama. Nalaos at talaga tiragsak mi nga agasawa. Nang ro na kanyak. Panagriknak kat ison ti sungbat dagiti kararag ko. Nariknak at talaga amay sa akon nga inagapukin ni Clarence, mama. Ay katuna, talaga akastan. Ngamin, si kamat nga ro ti mga awir. Si ti mga aywan. Iso at talaga amariknam asikan ti inana. Wan, mama. Talaga ngamin nga impaay ko amin nga oras ko kan ko na. Wan nga ro, tauray la nag-resign ka pa yan iti trabaho. Wan, mama. Inaramid ko at talaga dayta. Tapno maipamaysak nga iwanan ni Clarence. Husto matkit di Tapno ad dapay amaya si Dr. Ignayo adwa. Naku na yun, mama. Ni Clarence tinangtad itilawag kan ragsak dito'y balay. Iso ti may sa arason, no apay anaragsak kami nga agasawa. Anya nga iti plano yu iti umadanin akasangay ni Clarence, iha. Agpaskan tayo, mama. Ay katun Uray da kaming kinipapayo ti mangala iti may sa aletsyon, baboy. Agpaiso, mama. Wan, kunak lang arudan. Ay na, agyamanak, mama. Sigurado ang maragsakan ni Victor no maamuan na da ito Awan anyaman da, iha. Amumat kada kaming kinipapam. Itad mi amin basta para iti pagsayaatan ti kakaisunang apo kumi. Kasano bakit?
Nakasagana ka di aminin ang itirumba nga may sagana para iti kasangay ni Clarence inton bigat? Panagkunakit na isagana mat amin ng lakay. Ang amtap na sigurado, nasaysaya at siguro no ma-check amin. Iti kasta, makita no at dapay kurang. O sige, siya kon ti mga check bakit? Tapno amok ti magatang nobilang na eh. O sige, si kangarod ti makaam mo, Victor. Nagitingay umay ag-decorate. Anya nga oras da nga umay inton bigat? Ayun gayam, sukunam to kano idain ton bigat iti alas 2. Saan kano ngamin nga umanay iti tricycle dagiti awitan da dekorasyon? Ariglado bakit? Siya kon ti makamo amapan mangsukon kada kuwada inton bigat. Adeta, naisagana kon ti pagbado ti anak mi inton bigat. Sigurado abagay na daytoy. Daytoy mo ti pagsapatos na. Napintas dayto ang sapatos. Branded pa eh. Cellphone mo't ni Victor tinagoni. Ay sus, talaga ako mabawon di asawa. Nalipatan naman ng ti cellphone na. Kitaak man no asino tinagtyan. Amangan mo't no importante. Asino to'y nagchat? Kumustan ti anak ta? Ha? Adda man ang chat na. Kasangay na gayam inton bigat. Pakiagkam kan pakiarakop mon tulat takuman para kanya. Ha? Anya ti kayat na asawan daytoy? Asino daytoy a babae? Pangasim tayo bagam tipod no, Victor. Asino ti babae ang nagchat kan ka? Asino? Puno ka di nga anak yun ni Clarence? Olivia, Anak mo ni Clarence, iti sabali ang babae. Kasta ka di, ha? agkalama ka kumalang pangasim. Sumbatam nagiti sa lutsod ko, Victor. Asino na ijay ang babae? At ka di relasyon yun. Kaano pa yan uklukon na? Kaano pa Ibagam tipod na, Victor. Ibagam pangasim. Pagkawanan na ko ma, Olivia. Tangay pilitin lakmat ang mga bagay ti kinapudno. Sige. Ibagak nga rodan. Aklo na ka nagulbodak. Juan, anak ko ni Clarence iti sabali a babae. Anya? Nailaw anak iti may sa babae. Kabayatan ti panakaexistinok idi kagayan. Istrikto ka no nagiti dadak ka ni Jonalyn. Isungay di nagsikop. Kinuntak na kadagos. Nagpakpakaasi akmat idi ka ni Auntie Brenda. Apag parangan na akaanakan ni Uncle Arnold po ni Jonalyn. Di damo, di na kayat. Yung inaramit ko amin na kabalak. Inkarik ngay kakitidak kalagatan. Aging ngay manugot mo't lang. Ang mamati ka kumakanyak. Nabayagan nga awan kami ka ni Jonalyn. Adan iti abroad. Kat nagtulag kami adinan pakibiyangan ti ubi. Nagsakit, Victor. Awan umasping iti kinasakit na daytay nginaramid mo. Nagsakit. Madudugunay ti puso iti daytay anamog. Nagsakit, Victor. Sorry, bakit? Sorry talaga. Sapay lang kumata mapakawan na. Olivia.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo Aroli ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga ngem sapay la kumatag serbi nga adal daytoy kadag iti makangag. Uray saan a nasaya at tinagbalin apadas ko iti kalabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Gusto dahi ta na panagsangsangit nyo, mami. Limlim-tigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awan, saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama Rolia ng Mami, Bye-bye anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang runak at maudin nga aldaw itatipan na kalamay ti amayo. maawatak tirik na yo, mami. Ang madandanagan akmat iti kasasaad yo. Manipod na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa husto at urog yo. Awan rumbo nga pagtanaga man ako. Di ka kadiang tanag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami, Nagsakit lang amin a panunutan ti kalat nga ipupusay ti amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, anapasama kan kuan. uwan nga ron. Ang manyangay. Talaga kasta tibiyag, mami. At daw mo una. At damot maud-udi. Talaga siguro nga ginggalangan di tatibiyag ngayon pabulod ti Diyos ka ni Daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan, tawan matan ti amayo. Awanin katulungak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa unay ti panagadal yung agkapsal. Bayan nyo, tagusapol ako ti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, matulungan kayo umat. Raisa! Apay ka di, mami. Ayabam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan, umayan! Mala, agtugaw kayon, tay dasar konti pangrabyan tayo. Wen, mami. Anya nga itinluto masidenta yo, mami. Ay kat anusan tayo manin atoy linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong nga dasili kan kalamansina. Manan? He? Makaumamat? Jay kumamot karnia, tapno maganas kumatimangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamot nga raw. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto na itan anak ko. Bayan mo,
Tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko inton bigat, gumata nga itinaimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan, aldawan. Anyat oras na ya, mami. Agalas 5 iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapak arumwar tapno masapa akmat ang makalako. Madamdaman ton. Nasa pa imat. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama pa nag-eskwela. Wen. Sige ta mapanakon, ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday dya lamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo ag-eskwela, wan? Wen. Riingom tumatan di adim. Wen. Wen ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ay tinagpwistuan ni mami dito yung palengke. Diyak mat makita dito eh. Abangan mo yung abanda ti ayan na. Mapana ki jay. Ni. Naglukon da jay alalaki. Gaputa bisi ti aglaklako iti grocery. Inagawaan naman itong tinangalay iti tinapay. Kat inpisok na iti gam na nga ikuwang. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Na? Timarayan ti lukaw. Rolly anak, adaak ditoy. Rolly! Ijay gayam abanda ti ayan ni mami. Umaya kundita mami. Agawa ang tatulungan nak ditoy. Wan! Awanan ti lalaki. Jakmutan na si putan ti nagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko ni ti ay ni mami. Iti kasta. Makaawid kami mutan. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apa yaring? Anya ti panpanunutang? Apay adi ka matagtagari. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan manong. Agis-isam kamutan nga awan makagapo. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit diti magna. Tama kadanon ta adago si Jay Balay. Masapak amapan ijay palengke. Apay amasapa ka kat maladla daw mo't nga awid ni mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton nga ramiden ta assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni mami. Sa dino ti papa na manong. Basta. Ala, agawa am timag nading. Anya ngay palutlot mo, Rolly. Tinula mami. Tinola ko na. Wan nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga rod, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat syempre Nangalaam ngay iti karni, anak ko. Ay kwa? Basta. Di yun damagan mami. Ay. Di ka agar aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanag. Tawan madingay naramid ko mami. Siguradom lang. Wan ka di. Alag tugaw kayo ditan. Tasya kung ti mangidasar iti pangrabyan tayo. Nay, anya ngay dagita insangpat mo manong. Ay kita Lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Nay, dilata mo't manong. Adapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay amapantag eskwela. Nangalaam ngay kadagitoy manong. Secret. Hala ka,
tinakaw mo sa amat dagita, manong. Ha? Tinakaw sa sawammat? Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dinungay nga ron tinangalaam no saan mo tinakaw? Ha? Ay, kwa? Basta, diskartik mat unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ding. Promise? Pexman? Wen, fix man, mamatay man. Ala, ipanmukit din dagita ijay kusina. Naimbaglaan nga da, basto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang matgayam ti kasapulan. Tapno makraman kay ti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gwisto. Tapno nalaklaka at atumaray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana. Sigurado nga ado tilinaon ti bagna. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jakpat man dayto yan no kasanaw. Dayjay, agturungin dito'y. Agsagana akmatan. Ha? Awanan ka itibain! Anay ko! Daytoy pa'y Anay ko! Oo, suston ma'am! Suston! Pangasiyo! Day tatirumbangkan ka! At tatakaw! Daytoy pa'y Uston ma'am, diyon dangran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. ha? Agtala ka. At tatakaw day tatao! Ibalod yo! Tapno maikan iti pagnakman na! Ibatanak, sir. Pangasi ma. Tumalnakan. Ibatanak, sir. Sa dino tayo nagtidadakil mo. Awagam ita. Tagsasarita tayo di presinto. Kaasyan nyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikan nyo kumapay iti tsansa ng agbalbaliw. Sige. Palubusak nga gawid ti anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong aglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre ti kahit ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agibaling iti basura ken nadumapay. Sige, sir. Katagyaman ako unay. Awanan yaman na, misis. Basta lakit agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta, awan ti agbali na parikot. Talo apulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in, kan ag-time out iti opisina. Tapno amok, no aramidan na matlaang timbaga. Sige, sir. Bayan nyo ta siya amismo ti mangibaon kan kwa na, kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, unahin ni kastoy abiyang. No saan ako maanatiliw idi? Saan ko mamata kastoy ti malaklak? Ampo ita? At tatakaw! Ha? Mi? Naglukon rin yung hobi? Bibi, bibi, bibi! Yay ka namin! At tatakaw ka! Isu ang madusdusa ka, de! Bibi, bibi! Bay-bay akman latan. Jakrab bang atutupan ti kaskan ko ana? Amangan no mailaw anak. Kat anya pa'y ti maaramid ko. Tinasayaat. Palpasoy kon rito eh. Tamapanak pa'y agbasura yung ton madamdama. Kat, anya nga iti planom ita tanalpasan ti talo abulan apa nag-community service mo, anak ko. Jakpay mo, mami. Pangaasim ata di mon ulitan pa'y tisigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway daytay ti padam a tao. Wan, mami. Di kay madanagan. Taawanan iti panunot ko asublyanan pa'y dayta nga aramin. Agyaman nakno kasta, anak ko. Padasak samat ti agkargador ijay palengke, mami.
Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laang agatadtit itadda. Ngam no maurnong ay kadakkel matan. Uwan mami, ano sa konti agkumboy? Uray basit-basit laang, tinapatag, adda. Husto ka anak ko. Kan oray basit-basit laang timatmat gadam. Tinapatag, nalinis ti trabaho. Naimbag ta simmangpet ka nanak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lako, tagawitan. Uwan mami, Ni ading mo nga eh. Apay, saan kayo anak kuyog? naudi pa ijay pagadalan mami. Kasta ka di. Uwan, mami, agsardengak sa nagiskwela. Anya, ni, apay mo't ngayon ako. Masadot ako. Anya, ay sana anak ko. Agtuloy ka lang nga agadan. Itikas na, makatulpos ka. Kat adan tumat maipagpanakal mo. Pababainak nga rodon ijay pagadalan. Nagaduti burya ka, dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagita mang bulbulikan ka anak ko. Bay amlat ta ina. Ibaga dalat ta ti kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada anak ko? Basta, madikon ti agiskwela mami. Masadot ako. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly? Bay ang tamapanak to ijay iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanan mami? Basta saan ako na sumra. Masadot ako na talaga. San abale? Amok metten ti agsurat ka nagbasa. Yading kulangan na ray sa ti agtuloy nga giskwela. Anya, ang Rolly anak ko. Agsapulaklangan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo langan amang paadal ken ni Raisa. Lakitak ti panagpursigim iti biyag, Rolly, Barok. Napanagnakakmeten ti panagbalbali mo. Agyaman ak sa Oscar. Kayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Ikaw dalang kasak ti makamo ti pagpuunam. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Well, no kayat mo saklay na mismo ti mang supply ken kay ti bagas ken itlog nga ilakom. Ay na, agyaman ako na sa Oscar. Kat ikarik kajak tupulos sayangan ti panagtalakyo kanya. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno na saya ato ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, papa. Inik kanyo iti kwarta da di aroli, tapno mang rugi iti negosyo. Waniha, Angam apay, papa. walang ko nakakatsan mo't siguro andakas ti tumulong. Wan, ada akong dita, papa. Angam nagdakkel agatad ti intadyo kan kwa na. Imbag no isublinan tumot lang da di kwarta. Isubli naman kan saan. Okay lang kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, papa. No di na isubli, syakto timang singir kan kwa na. Ay, saan iha? Naitati di mo araramilin. Papa, di rubang ti agtalag iti no asino laditan. Amo yung mat asigod nga tatakaw day di aroli. Kasano, no takawan da kayo manan, kas iti sigod nga aramiden na ijay grocery. Hoston, mamin ano ka di nga ibagakin ka, ang nagbalbaliwan jay tao. Ang papa, Pagrikyaran ta ka di manen na ti abanag. kasano ka? Tricia, iha, naibagakon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pa nga asin, tadi na kuman kontrain pa.
Dahito iti tayo, mami. Ay naagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelan ti nagbaliwan ti biyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wan, mami. Kat utang pa amin dagitoy ken ni Sir Oscar. No saan nagapuken ko na? Sa anak mo't anagbaligi ang nagnegosyo. Amom ka di nga da sayang gusang anangag ko may papankin ni Sir Oscar. Anya dayta, mami. Sigod mo't lang gayam kano a kargador ni Sir Oscar. Adda kano baknang anang tulong idekan kwa na. May sa kano a Chinese. Iso na lang tanatayan da jabak nang. Awan anak da. Iso ani Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabaknang na. Dayta laeng gaya. Kunaklakit din nun niya dayta sayang gusang nga ibagbagayo, mami. No kasta. Amumon ti may papan iti dayta banal. Wan, mami. Naistorya idi ni Sir Oscar kanya. Jakmeten na dakdakamat kada kayo. Tanagbalin tayo mat nga roda na abisi. Manipod addan to'y pwesto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpet ni Sir Oscar. Wan, mami. Kinapudno na. Ammo na pa iti panagtaktakaw ko iti jay grocery na. Nung binaybayan na. Taammo na kanaw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na kanaw. Nakita na ti panagkarkargador ko. Aging ga tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mabati ak nga inaramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyum. Kat ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyom anak ko. Miss F, ado dagiti sayang guseng, wenno sao dagiti tattao amang mangeg ko. At ikano sigod nga agtatakaw, ket agtatakaw tulatta aging gattong palbiag. Ngem ko nakmet, saan apud no dayta? Ngamin, tunggal tao ang nagbasol wenno nagbidot, kabailan na ti agbalbaliw. Kabailan na ti bumangon no lakit di takayat na. Jak ibaga a proud wenno ipagpanpanakkel ko ti naglabasak. Ngem ket di ipagpanpanakkel ko ita no anyaman ti balligig. Jak ibagbaga daytoy tapno ipagpanakkel dakmet. Ngem ket di ibagbagak daytoy para kadagiti padak a nagbidot wenno nagkamali. Nga iti tunggal panakidaksanggasat tayo iti biag adda ket adda baro nga agsapa amang ted kada tayo iti baro anamnama. Aging galaangan ditoy Miss F ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rolly. Ken ka pagayam, Rolly. Ti panagbalbaliw ti maysa a tao ket addamet laeng iti mismo a bagina. Ti panagbalbaliw ket saan nga inkapilitan no di ket kusa wenno voluntaryo manipod iti mismo a masaknan. Kunada nga roden adda rason ti tunggal banag a mapaspasamak. Isu adi tay rebeng nga i-judge ti maysa a tao no di tay matammo ti pagdaldalanan na. Alakastan pagayam, Rolly. Ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.